mana tuh tuh tampon na ikinin pa motor lindo na ako. Oh, polisi tidur. Polisi mama Arya, kapan? Putra-putrakan bisa-bisa ini tuh kami dibayar si Sangsa si 500. Dia tuh 500 talo-talo tuh. Kalau itu tinggi. Milo tuh kayak pemandangan ini di luar nak keluar. Ay, silong dito dinas ni itu di rumah na ni minggu ni masa lu na nito tampo nak kami tu bisita ni tin Wah, baik Mama, kumualan deh situ kau tahu apa? Karena kumualan tu arkedo tomate. Itu mau yang kampal ini go, pergi nanti. musahan ikut to bagan na toron ako kan matang pertanian may iko ko baka sayan dito siko sugi ko to iro posible natin tangaran na no ini toro ito umap kampay ano pertanian pertanian natin bang niya ini toro masa ba yung mga natulog tampo nasika pa rin kasi si ano Udah pertanian. oh iyo yam tu pondok-pondok tuh ini menghinap gusto nito yulo hotel bintang 5 tapi ako kukupurin to din ano na sa litatak yun lang din nakilili aki angin kay mabongi hanita malasuk oh Din niya sama ni ke anu susi tu udah kak. Pa, bayi masuli-suli biar nasa. Demo tasiki na yo, demo jembatan Namperana. Ano pa sa ulalan jalan raya melong. Din itu kaya tu mudah kak. Habi ko to musanga to ninomia pondok-pondok yulo to uma lalu to tanga uma din tasigina din jembatan na dilalan rayan na habi ko to musanga to kote ko ka musanga to Oh, tayo pataan ni sama ni. Din niya ano nanti tepak ko telepon nomor ano. dari saan na to ton Din niya di sa nga pa talikibosi. oh nang usahan na mga siyan na ano Dapat kaya ku telepon Bosi. kapkorol. Ti umoy ay mangkanasang di pariwe. Wah, melong. Buatku bosan dengarkanmu kawan yang selalu merendahkan tanpa perasaan. Di mana kini letak kaki? Ya, halo. Halo. Berapa menit tadi? Oh, hindi na ano. Saway, may enigmati pemandangan ninda ito saway. Ay, nakapaya kami, magkipalintiri ke Masirong. Ito marina. Ah, den pianda ka ano din na boy bisa siapa dipakai to lang tangaro po kami dile. Den jembatan Namperan sola atas ini na. Oh iya, ada siapa hindi kamara ni siapa kamara ako. May bisa siya kay mo kan di mala may bisa siya kay si Coco kasolo dito. Oh ya kela lagi mo. Dapat kimala mati. Kusalan ni mati. Oh iya, malamang kami. Halo. Halo. Oh. Anak tu apa? Di lamali may ito na lamali. Kinto lang ang binitan na. Karya. Come on. Naku amo yo tama limir ka. Dintongan niya ano yo. Kasi kinasola jembatan Namperan. Tama limir ka. wah tungan na ka into nga tasingan sula jembatan piran na wah melong-melong ni menikmati sambil mengirup kopi ko ma tara mo ke ano beran ko to kami ko to Yo melong liyo yo. Oh, Mengapa? Biji mo yo. Oh, baya biji mo yo to mo. ito yo Melong si tampik ka Itu to jembatan Namperan. talo rin tiroy Mati ka. Melong iya. Hindi mo to jembatan Namperan. Oh. numito tasigin na mo siya nga Iti lan ne. Oh. jalan raya na Iti mo tamo. Oh, yo lamang karesa. ya ampun astaga
Ya teh mo sangat asik. Tiro te mai, tiro potio mai anu te gamal kuno. Ya tahu mo sangat asik. Iyo yak te lan tasik ko. Nah denyo, anu tinde sulu ko banungku. Mbata tayo belum untuk tasik to. Ya teh mo sangat jembatan Iyo hotel. anu te. Teh dalang. Ya ampun. Daripada terus iya ka talo la ko anu na puangan to bano. Atan betul nih teh gini. Mari kita urusan ya di sini. Wow. No, teh tanya. Tasik teh ya na tasik. Ini tuh abang-abang sih. Bisa dipekan rokok. Ini dia mau to apa lu. Wah, bali ni. Kali kosan kan? Kalau minta apa anak ya? Oh, Biar kata salian. Masuk tadi ki. Tabak ko. Wala mo kami. betul. Tama ko sila yan. Hindi ko itama ko sila yan. Hei, hindi salian. Tasuko. Oh, may ko to. Nasuwa kita su. Ya murah. Niyo ko sila yan. Tasor ko dalo. Masuk tadi ki. Sana masuk. Ayo lupa. Nako. Kami mo to ano, masakan na liya sa manay kula sa kusalan na ano. Solan ano, ba ano kontrakan. Bisa lagi ka to. Oh, iya, tama ko may. Ano yung kami may? Tas, balakan lang manolo eh. Bay di siapa ko pito sila to. Ano kami? Paano kita ma? Betul man pala teke. Ya betul, mana kami? Gitu sih betul sih na. Oh, kapit. Nanti. Oh, seperti anu kiti. Seperti kata mentega ke to kayu. Ha, Pak di polo. Di bango ya balas teh mentega ro ilut apa. Sa ko. Oh, iya, nako kung dede. Bisus dia. Ya mai. Tengah. Spira na kate. Spira. Wah, itu. Siwan na te kontrakan. Bay, no, bisa-bisa siya ako kantarin. Apa kaya mai? Nuna cek sukun itu. Nah, yan naman itama ki 500 rupiah. Eh? Yan na si duang bulan mikilan to. Sang sa ako mo to. Oh, masuk 5 iya. Nah, kin maalumi mami no tiro mami. Rinding na loopo eh. May yan nagmandik di batas. Eh? Iyo saat Jadi sabi jadi bawa berikan itu gila. una. Lupa ko pa ko ba ora sa akin dito edo. Wah, tahu kan tuh panggaw gila. Weh, mesti sulu. Laku lamang mereka. Iyo, hala bang amin na. Ngomong te. Ter kata dia pasti dia kopi solo bade. Iyo li, ini apa pun maling ko ang tuwal koko. Ya apa ya? Kopi. Oh iyo, ini apa kitunggu-tunggu itu umur gua. Nah, aku juga siya turun te to, te mano te, mano tadi rinding. Oh iya, kan pay satu kulo penal ida. Pay minta dalo le. Kulo pen karagang ko ngong. Nah, ini kita kopi miri sudah deh, pay. Misa di sang kiri ada di sang kiri khusus mana di tempat kontra na penghuni. Ete, magamikon itu naman kami bukan. May sisan ni si Rinte. Sisan ni si Rinte. Dari tiro. Oh, kopi na kate. Ujian mo. Tanya kopi teh, cap tikus. And action. Kenapa tuh kata? Kamu gusto. Kamu gusto ito. Tayo tugod niya ako. Oh iya, daw malimang ko may. Yo, agi. Kan. Natuto mo. Action. Ano may kita? Wala lang kamay.
Ay. Iya, meron tayo. Sige mo kami. Hindi pa nila alam yung damit mo. Oh, ano kami? Eh, bakit tayo? Magsasabi lang po. Oh,